YouTube channel kan lo welcome le chawa voin hi September 19 Friday tlaidar thum ania Friday tlai ania tin voin a hianin hei bike hi ama sign bike hi unlock taila hei hi Xpulse 210 ania chuanin helai hianin nichina pain bag ka thei hela lungdai a han kala aron let lam dora huan chola bag ka thei hela chu kan lam sak le lok ai si phir kon ania helai hi sir phir kon veng chome bazar omna kha dia chuanin hulai kon khumi dor lok athang lok tara kan ti khane kong hin siam thavek to khu lai hulai dora khwan ni ta hulai dor mi thutna dora khwan khala khwan ya ya kan ho thau okay hei asarang tuam na kha kan phel ta hei helai hei asarang khan ya sarigat kho fai vok mai kho sarang an tuam kha sarang tuam kha ka phel ta tian lang ta ni luk si lo nal reuh khop mai car le hian number ne nga number plate kan belanga ole kan lo let le ta channel a hei nichin khanin si phir kon atangin kha bag kha pa lungda ya suita ang khanin bag ka thei hela si phir kona kan han lam loka kan lam zawa hei tuna chuan kan omna lai hi hei wall bank lampang khulai khu Aizawl College building thar khan ya molpui lampanga kan om le dei to ni Friday ni som pakua ning ka sia tlai lam dar li le ani le to ni hei bike walk around tlep te an nei lenga thuak kana hei ne ta tun tuma hian honest review karon soidona chiang takin karon soidoni atha ka ti khop meya hemi bike hi abikin zinmi hei thingtlang lam ti maila kho dang lama Aizawl kherne lo fe kong kal nan te an off road zeu nan te fe kong kal nan te tha em atin keima experience ke ka soidona atha khop me si phir ko na tangin karon khal tha ITI wall benga Aizawl College building thar lama han khan oma leiro poisain nei dai ro chuanin tiang hi leiro atha lo to kani ka soidoni hei keizo ka frank ka achia atha ka ti maya thil tha chu atha ka ti maya achia chu chia ka ti maya bike tha ni in nei dai ro chuanin tiang hi Xpulse 210 hi adventure emo touring zinmi hla tak zin thin le kal thin chuanin in mamo tur tak bike ani los nam te khan ron soi to ke hi chu tu company main fakro advertise ro min ti lawa keima experience nge tangin karon setin comment a khanin kan soi bel le lokanga comment a khanin heating issue tlema thin kha lo soi chiang deuh thiam ti kha minon zot kha anoma khan soi chianga tlem hi thi chu thira han tlan deuh hianin hei antenan city traffic jam deuh ate han tlan deuh hianin emo highway a po mong deuh hlaka te an tlan hianin aron sathina ke ngal bor hi aron lum deuh thina ma se kha chu normal ani bike cc tam hei Triumph mani loka po khanin speed T4 kha Facebook anon zuara Triumph bike cc zali chi ni ta big bike a chuanin a shim a chuanin cc tama chak tha chuanin engine hi hitting issue tlem sathin lum thin hi thil normal ani hei chu apoi nam lo hei poi first servicing kan an tianga kem sang khat vel bor tlan huna te an chekanga tha ni ha tayar hi kong chia deuh karon tlan pela kilampang si phir lampang durtlang thlen ma dewa khenin atha khop me lamam pur vek mai ni kong khwar deuh te tlem walk around kan han nei leng hai bal le deuh to leithara tangin kala sil lawa kala sil fai man lawa hun kala nei che lawa bal deuh mai thaya soita ang khan hei ni ta ni hei walk around
tối tế bên chú GoPro các cô rỉ lâu vangin footage motovlog khát chú các đòn đã thấy đón rỉ lâu ama rồi chú GoPro hi cần cô lệ thôi in cái ringa tàn lại mũi nằm đậu đậu footage bộ các đòn đã bị lệ thôi thấy tôi đã ngay là exhaust lal cái thì không mà nếu khán các đòn sấy nên nó to liquid cool engine amanga 210 ania ama cc zan hi hoa alar zok ma Xpulse Pro te khalar hei chu cc zan hi som ania tin ka soibel le lu chu Karisma XMR 210 kha mi engine kha Karisma engine kha atom pui dawani hei anin hei a engine hi Karisma XMR 210 engine kha mang về nè thật na anh tin hay cái nón lá nó sấy ta ăn han khát hi anh nuông hay cái sự cái phật đủ na chú tên hi acid hi asan mê la khát sẽ mê la kem cho nó rít về cái gì ra som lục lệ thì kem về là nhị cháu mà rồi chú hay bike rít đeo đeo căn khát chẳng thâu mi dâu ta cho nên hi mà lấy anh tập bộ ai na rít đây nè mo adventure bike sum cái tiệm tập bộ rít đeo na là Xpulse rít liam lâu bike rit ani lowa ke ma po hian nei 58 chhovel kan nia ka har sat vak lo ni in ra khal vel po atin amaro chu khochung chia mang tur bike in than don chuanin a fu ber lo me the amaro chu karon recommend deuh na chan chu zin mi tan mo han zin zoi tan hianin long rana te hian a zia mel view ka khani ta se hei wa karan toy te ni chu win tlai tlem kanon da bel le a khani ta sela paste oma tin looks lang pui chu ni ta ni khani ta sela kem dan kan update lang tin amai le chi a zia view bok company na da dan khanin 37 to 40 km per liter ti khan ya aning ka sia 37 to 40 liter khatin km khami za khat an thei anga chut khania chuanin hei petrol po zia ve ni zana tlem kan lak bel boka kem dan hi za somnga tra za somnga angin chut meang 148 ania khani ta sela hei flat potang azia ve karan update le zoi ni thanks for watching lo me subscribe please ti han soi le du ni video kan ti top le ri photang